Učesnici konferencije složili su se da je tema Srbije i NATO veoma značajna, ali da u našoj zemlji ne postoji veliko interesovanje za nju, jer među građanima NATO i dalje nema značajniju podršku. Otvarajući konferenciju, predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor rekao je da je opravdano važno i značajno da se o ovoj kontraverznoj temi razgovara, jer razmjena mišljenja na tu temu sve nas dovodi u situaciju da s vremena na vreme preispitujemo šta mi o tome mislimo i da li danas mislimo ono što smo mislili pre nekog vremena. Ako mi dozvolite, samo bi napravio jednu paralelu. 1953. godine je tadašnja Jugoslavija u odnosu na NATO u institucionalnom smislu, u smislu atmosfere saradnje bila u povoljnijoj poziciji nego što je danas. Pre 60 godina. Danas se nalazimo u situaciji koja je nepovoljnija nego što je bila pre 6-7 godina, jer tada je duplo veći broj građana rekao da ima poverenja i da misli da bi bilo dobro da se Srbija priključi NATO-u nego što to danas misli. Ali sve to potvrđuje pravilo da se vremena menjaju, da se okolnosti menjaju, u tim okolnostima treba permanentno preispitivati našu poziciju, naše stavove. Ja na taj način doživljavam ovu konferenciju. Član delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini NATO-a dr. Branislav Blažić naglasio je da predstavnici NATO-a ne zastupaju tezu ako niste sa nama, vi ste protiv nas, te da članstvo Srbije u NATO-u nikada nije bilo uslov za njeno priključenje Evropskoj uniji. Istorijski događaji su prilično sveži. Dosta postoji kod nas nepoverenje, postoji određena, čak možemo kažemo i mržnja i negativizam prema NATO i to je razumljivo. To razume i oni. Nije to njima nešto što je strano. Ali mi tu to sve moramo potisnuti. U interesu budućnosti Srbije mi moramo shvatiti da je to neko prošlo vreme, da te neke istorijske nepravde koje su nanete srpskom narodu su jednostavno nešto što se kroz istoriju dešava i što se mi ne možemo živjeti od toga. Mi moramo živjeti sa tim i mi moramo shvatiti da je to nešto što moramo da prevaziđemo i da na tome ne možemo graditi budućnost na negativizmu, nego budućnost možemo graditi samo na zajedništvu, na saradnji, na uzajamnom razumevanju i poštovanju. I mislim da tu, kad je u pitanju NATO, verujte, ovog momenta mi taj problem nemamo. Novinar i publicista Boris Varga rekao je da je veoma važno da prestane tihi rat između Srbije i NATO-a koji traje od 1999. godine. Ukoliko želimo da se integrišemo sa Zapadom i uđemo u Evropsku uniju, prema njegovim rečima moramo početi dijalog i neku vrstu pomirenja sa tom organizacijom. Ukoliko Zapad želi Srbiju u svojim granicama, odnosno ako Evropska unija želi iskreno proširenje prema Srbiji, treba malo otvorenije preko ovakvih skupova da nastupa prema Srbiji, prema građanima Srbije. Koliko želi Srbija, govore istraživanje javnog mnjenja. Podrška NATO u Srbiji je nešto više od 10%, što je jako malo. Postoji neka vrsta kako da kažem, inicijative od strane političkih elita, mi smo deo partnerstva za mir, ali istovremeno mi sedimo na dve stolice, zato što ne samo da smo deo programa NATO partnerstvo za mir, mi smo i deo programa, bezbedonosnog programa Rusije, a to je dogovor o kolektivnoj saradnji za bezbednost. Na konferenciji je predstavljena i saradnja Ministarstva spoljnih poslova i Vojske Republike Srbije i NATO-a, kao i zajednički projekat Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta u Bratislavi, procjena rizika i zaštita kvaliteta izvorišta pijaće vode u Novom Sadu, koji je podržan od NATO programa Nauka za mir i bezbednost.